Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama onde-onde, karena onde-onde itu hanya boneka. Onde-onde, ciri khas dari Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut, itu hanya boneka. Jangan takut sama onde-onde, karena onde-onde itu hanya boneka. Onde-onde, ciri khas dari suku Betawi. Onde-onde, Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Shorty got a face to make you go out. Drop the door with the